sa YouTube. Again. Woo! Wheel. Woo! So mommy booked in the rock wall climbing clip and climb. Grabe And ako. I'm happy! Ay, luhag akong kamot langga. I'm so happy. Woo! Woo! Me too. So, asa man na to makita atong kuan ani langga? Taro nga imong dila, oy. Asa man na to makita atong kuan, bibi? If you want to write a comment, write a comment. Write a comment. Asa na to mabasa ang mga comment, ani? Let's just wait until the comment comes. Okay. So magahigalak, friends. Mayong gabi. Maayong gabi. Grabe among adlaw. Oh, dara day, bibi. Hi, Bibi, pretty and mommy. From Melissa Namanig Liawan. Hello. Hi, Melissa. Hello. Hello. Ayaw, bi kay kuan. I'm tired. Okay. Baby. What are you, my baby palangga? Asan mong baby palangga? There you are. Here she is. So, kapoy kay mi gibiyaan mo imong baby palangga ba? No, baby. Please forgive me. Ibiyaan mo si baby palangga? I'm never leaving my palangga baby again. Oo. Logi niya ikaw gadto ka sa mall. Nya, imong gibiyaan na si baby palangga ba? Oh, she was still sleeping though. Ha? She was Patugon still naman ako ko sleeping. baby. Bitaw. My baby was still sleeping. Forget about that baby. Forget about that baby. Forget about it. Love ka ni Mama Rian. Ikaw si Mama Rian? Oo. Unya, kumusta naman mo mga higala diha? So di ami ga-live diri ka. Human naman mi ga-live sa FB. Diri na pud mi mag-live. Nag-live man mi ganina. Kaya nga sa kuwan. Kay dugay na mo nakita. Karon pa na mo nakitaan nga ang gamiton bitang mag-live sa kuan. Why so very cute, baby? Ngano ko nung very cute ka, baby? Oh, that's from Melissa. I can't read it. From this Melissa. Oh, baby. So dugay na tulog among palangga ron kay gikan mi nagkuan. She went to the gikan mi galaag ba. Metro Center. Oo, Metro kapoy man ni Center. maglaag na bisag wa kay himuon nito galaglaag. Metro Center. We went to the Metro Center. Metro Center. Okay, thank you sa mga viewers. Yun sa naman na ni mo imong baby langga na yung baby oh. Kantahi si baby. Kantahi. Para matulog si baby. Okay. I'll sing her a lullaby. Diri lang siya ipahigdaan na. Okay. Para makita po siya sa camera na baby niya. Rock-a-bye baby on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. Rock-a-bye baby on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. Watching from Saudi Arabia, Daman. Hello, Melissa. Kumusta diya sa Saudi? Mingaw kayo mo diha. Mingaw kayo din nata sa abroad ba? Muna lang natong buhaton na ni mag-live ta. Pagting mingawa. Baby on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. Parang ako
nakatulugan ba? Okay, just wanna She's say good asleep. night sa everyone na Just- lang. She fell asleep. Sleep na, pati si baby sleep na. O sige, good night na. At least, gahapon mga higala, ang among gilantaw gahapon sa YouTube, ga-try me. First time na mo ga-try og live. Dito ko sa laptop na ako niya. Pangit man ang camera dito, ngit-ngit man, oy. If the baby is doing, has her hat like this, that means she's asleep. Tapos ito, na kakaano lang namin, nakikita ko kung paano. Alam ko na kung paano mag-live Baby dito. Pretty and Mommy. Oh, good night, Melissa. Amping diha sa Saudi Arabia. Amping-amping mo. Daghang kay tag mga OFW diha sa Saudi Arabia. So, amping mo permi, dili lalim layo sa family. So, work hard para sa family. Okay? So, good night na. Kay katugo na sad ko, oy. Don't wake my Okay, good night. baby up. Bye-bye. Agay, baby, akong tiyan. Grabe akong baby. Bubugat naman yung tiil, oy. Bye bye everyone. My baby's sleeping, so I won't make a single noise. Sige. Ay, go. Good night na. Kung saan naman po di siya pag-end. Hala, ang problema ani kayo. Saan man pag-end sa kuan, baby? Maybe because Are you sure? Are you sure that you want to... okay. May pa niya akong palangga kay Tik. There you go. bye.